Gdje ste ljudi? Ovo je naš novi video, sad ću da vam pokažem igrice za slabije računare. Ovdje imam znači koliko 16 igrica. I sad ćemo da idemo redom. Prva je Battlefield 1942. Izvinite ljudi ako mi se malo promijeni ovaj glas. Zato što sam kupio slušalice sa mikrofonom i promijenio mi se glas. Sad ću pokažem gameplay ovoj igrice. Battlefield 1942. Evo ovako, ovo je video slika. Evo ovo ćemo, ajde. Znači, meni je to super igrica. I evo gameplaya, pogledajte. Znači igrate, pucate se i tako to, vidite. Vidimo, dobro, snima. Dobro, idemo dalje. Sljedeća igrica je Battlefield 2. Slična je Battlefield 1942, ali je bolja. Piraj. Idemo ovdje. Ako. Evo ovaj ćemo gameplay. Znači pogledajte, čovjek znači neka igra. Evo je dosadno. Skočemo to. Evo ako pogledajte, znači imate tenkove, možete uzeti tenkove, sve to. Pogledajte. Znači pucate se, vidite, ovako će ubit će ga, eto. Sljedeća igrica je Tactical Ops, meni je dobra igrica. Što bi ovo? Ništa, okej. Idemo ovdje i vidimo šta će se desiti, idemo na Tactical Ops i to meni je ekstra igrica. Idemo ovdje. Znači što se puca, pogledajte. Ja nikad život nisam igrao igricu, ali sam čuo da je to isto igrica slabije računare i znači slična, evo ga gledam ovdje je slična Country. Ali znam da sam gledao na nekim YouTube kanalima da je dobra igrica. I gledao sam, okej. Namaknem to. Sljedeća igrica je Call of Duty keca ili jedinica. Isto dobra igrica. Znate, Call of Duty extra. Call of Duty jedinica i tako dalje. Evo ćemo ovdje. Nije to bitno ko će mu sad biti neki gameplay. Znači grafika nije nešto, ali eto može da se igra za slabije računare. Dobra je. Eto da znate. To. Da vidimo. Dobro, eto vidjeli ste. Idemo dalje. Evo Call of Duty 2. To je isto dobra igrica. Tu svako zna igricu. Otićemo ovdje. Jel ovo to? Jes, nije ovo Black Ops 2. Sad ću mi to. Samo Black Ops 2 prikasivaju. Ne znam zašto. Evo, jel ovo to? Čak, malo mi buguje, zid zbog malog buga. Da volim bug. Ajmo sad. Ne, bug. Super, evo ga. Jo, Call of Duty 2, ne znam. Igrao sam ja prije, ne sjećam se. Black Ops 2 samo prikazuju, ali idem mi na ovo i to je to stop. Jeste, to je Call of Duty 2, pogledajte. Nije loša grafika, igrao sam i ja prije. I tako da znam ovu mapu, igrao sam nije mapa nego misija, pardon. I idemo dalje. Sljedeća igrica je Mafija 1, ekstra igrica. Jako je nisam igrao, ali sam gledao ekstra igrice, igrao sam ja Mafija 2, ali to je ekstra igrica. Sad vam pokažem. 2 sata traje ovo, ne znam. Pogledajte, vozite auta, to čudo, pogledajte. Može na svaki računar, ja mislim da se može, 100% može se 1 GB RAM. Znači, isto vozite auta i to, slično GTA, ali nije. Need for Speed Carbon. Vidimo. Jao, izbrisa ga sad. A ne već.
ne znam što ćemo ovdje svinite. Tvor. To je to. Isto je dobra igrica, trkate se autima i to, vidite. Grafika nije nešto, ali dobra je. Dobra je, mislim, igrica. To da znate i... Pogledajte kako to je. Eto to. Ja sljedeća igrica je... Need for... Začuo da se ne spomenuo. Aha, Need for Speed Most Wanted. Kao tu zove. Imam ja i dalje tu igricu, ekstra igrica, meni najbolja. Ne mislim najbolje svih igrica, nego ovo trkač i to. Znači možete se ovo snimati auta i sve to. Kao svi ostali Need for Speedovi. Šta bi sad? Ovo je Need for Speed kao nisam to htio dodajem. Nećemo ovdje dodajemo. Evo ovaj. Od 2012. Treba meni 2005. ljudi. 2005. meni treba. Znači ima se dobro. Gdje je? Parker. Jo, mrzim i drugo ime. Boga mi mrzim. Jo, evo pogledajte u gameplay. Evo vidite. Pogledajte to, grafika nije nešto, ali meni je ekstra igrica i dobra je, nije skroz naša grafika, nego je dobra je grafika i to. Znate. Sad ćemo dalje, idemo ovdje. Sniper Elite F2. Nisam nikad tu igrao igricu, ja sam igrao F2, ali ja nisam igrao. Pogledajte. Gledajmo kako ću biti nekog čovjeka ovdje. Evo pogledajte. Izgleda. Sniperom gađate ljude. Ne znam što izgledam ubiti, nije to bitno. Znači imam tu čovjeka, ali snajperom, to je dva ekstra meni, imam i dalje, ali eto. Far Cry 1, to je dobra igrica, ali nisam nikad igrao. Igrao sam Far Cry 2, ali ja nisam. Vidimo. Evo, pogledajte gameplay. Far Cry 3, ja mislim da ćemo da snimamo i tu igricu, znači je super igrica i to. Da znate. Dobro, idemo dalje. GTA San Andreas. Ko tu ne zna igricu? Svako tu zna igricu, znate sami. Eto, sad ćemo pokazati gameplay, pogledajte. Izgleda. Evo, možete auto, znate to. Ok, idemo dalje, sljedeća je GTA Vice City, znate, snimamo mi GTA Vice City, 100% znate, u svak slučaju ću pokazat. Evo, u sve misije ovo sam gledao bio. Mislimo kad se desi. Eto vidite, znate. Znači, snimao sam ja i znate, idemo dalje. Ne to, sljedeća je GTA 3. Idemo tu. Tu je isto super igrica, ekstra je tako dalje. Znači, dobra igrica, to je GTA, slična, nije slična su, ali je onako ko GTA Vice City, ali nije, GTA Vice City je bolja, 10 milijuna puta i tako da to znate. Sljedeća igrica je Minecraft, to je najpoznatija igrica, ako neko ne zna za nju, pokazat ću je, ali svi znaju. I tu nešto, ali evo pokazat ću, tu se preživljava, svako zna. Preživljavanje se zna.
Bravo, ja sam česno ne čuo, ne znam ni ja. Evo ovdje. Čekaj. Ajmo. Ovdje. Znači, preživljavate, bla, 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 to ne znate. Idem dalje. PES 2006. I ekstra igrica, možete igrati 2008, 2007. I meni je ovo legendarna igrica ekstra. I sjećam se, imao sam 2005. Znate da to je za mene ekstrajna igrica. 2006. FIFA 2007. To super igrica. Što vam pokazat. Ćemo ovdje. Znači vidite igrice, igrate FIFA, nije loša igrica. Eto, futbal, nije baš isti, ali nije bolji PES. To je to što se tiče ove, mislim ovog pokazivanja, nego to se tiče nije ovog epizoda, nego ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Ćao!